nažalost, te konzerve vrlo su ti datumi na njima bili su vrlo i često nije ni bilo. Sjećam se da smo povremeno dobijali količine neke vrste keksa za djecu i onda me jedno jutro obavijeste iz Starske bolnice da su primili te male pacijente koji padaju u nesvijest i imaju nekakve probleme i onda smo ustanovili da je keks bio negdje iz 68. godine. I problem je bio što sami ljekari našli su se u nekakvoj dilemi šta uraditi u tom momentu i onda smo poslije postali vrlo oprezni, međutim vjerovatno se je to nama i dalje privlačilo i pa da kažem na neki način, bar ja sam osjećao da međunarodna zajednica sa dotulom humanitarne pomoći testira Sarajlije u raznim vrstama izdržljivosti, i to je koliko god je nama ta pomoć bila dragocjena, mislim da se tu svega prvog. Sjećam se da smo imali i na Zetri jedan magazin gdje su bili spremljeni lijekovi kojim je prošao rok i gdje je bila hrpa nekakvih vakcina koje su isključivo mogle bi se poslati u Afriku, kao što je poslije uvida muhe CC, nekakvih zmija koji uopće nema u Evropi i tako dalje.